3 जुलाई 4 तारिख 2022 Tipra Motha MATARBARI ब्लॉक कमिटी ने LUAJIMABAI महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक्य देबबर्मा ने आचाइमा साल पालाई जाखा आ पांडाओ BJP Ipft ने JOTOI 155 भोटार Tipra Mothani Bana Romphaikha Ini oro the main leaders of Phasigo announcement kapu 155 voters totally BJP Ipft juda juda bodol Yakarwi tini phaika je borong bangra wang yak bogoi dongo bobo Ipft Yakarwi no tini phaidro jeng oro orono lamjak songnan bagi sini Central Committee ni TWFD President Sindhu Karna Jamatia oro tongo এবং চিনি youth leader Pirolal Noatia tongo Prakash Chishin tongo চিনি block president Toroni Babu Song soho juda juda adongro takuk sadon jongro goro tongo sing borno khabai khubwe lamsakjogo এবং mo 155 voters phaima bai mo elakao Tipra Motha tebo changang